Patala fatu I se whapoponga fo I o tala fo mai Australia, Hello Radio Samoa. E to tasisi ta mawa madiu ma le whaita wafe o tangata ua motu sia maire e le tise mai o lātou whale e o mai le teminei I le stete o New South Wales. O a fianga o winga lolo wao le tau le fia na nafi whaasoro mai le pō na pō ua mafuai. O le tele o tangata na mori mau I talafou, whaato awa aire I se turanga o onga whapea o winga lolo wao le tau, e le ngata le malosi o wina mawhaititili o timunga, e meise fo I le matangi ma le tō o whaatau tau o timunga, ia ma le timu aisa I isi whaaitu. Mo whaangasoro nei ngā ruenga whaamama mai whaaitu na fia, ma mawhalawa a fia ngai sini o Newcastle ma Wollongong. O le ripote o pitula tamai o ta wai le SES I le lua afe lua sarau lima se fulu, wala au mo se fesosoani na wha o atu le pō na pō, e mā tere lava I la au ma waia e le tise wa te ulu ma whale wa whale ngaina. O vaenga na upito malosi I ai winga lolo wao le tau, e au fiaile o ngā tonu o sini o le whaitu o Hornsby ma Karinga. Whailoa le Osgrid I le wa ayatu I le whaale tonu wadia e mai le turanga le eletise I le taumate mō nisi o le ao o atu lava I le aso a tai au e le iola atu I ai le pawa ona o le tele o le ngā ruenga e fia whaia. O si ta māmatua wa mariu tal tunuina pe lata I le valus furtau sanga na pa u I ai le la au ilungo lana ta vale le fia na nafi I Kaura fa mai leo leo e taunu watu wa mariu. E to o whais tangata na manunua ono le mālosi le matangi I waka waka. O Amanda Rishworth, leo le a vema minista o le NDIS, ona o le a malololi taia le minista sa iai o Bill Shorten. Wa whaiai nei whetuna inga I le kapeneta Australia pe ona iai li poti le so, ma o Annika Wells o le a urufalea nei le kapeneta, ma Katie Callagher o le a minista I au unanga wha le malo. O Dr. Anne Alley, o le a minista lango ia Rishworth, ma o le asonga fua mua o le a tuua I e Shorten le parlemene, ia ma ua fua I o le aso lea, o le a whaatauto ai I la tau o le a sui turanga I e tō whinga. Ua whaia ia whetu na inga a o lumana I ai le whai ngā pālota, mai manatu nisi, ua tala whea ngai tonu le taimi e whaia I e suinga. O tonga fitinga mō langona mawhatia ma whaanoa noa e mawai se tangata ma noa ti ai ni ana mea e whai po le depression I le whapertania e ono toi suia I se tūranga le lei ina ua maua nisi awa noa fau tau tonga fitinga ta wala I se suenga na whaia e au fiaile au sue mai Queenselani. O le depression e a fiaile tasi mai le tuarimo tangata Australia ma ua iei nei se mea fau ua maua mai suenga ia sa whaatino na ngā ruru e le au sue le rarangi a toa au fiai mai la tauia mai Queenselani. E ono se lau walus furu wafe tangata na awai le suenga na whaia o tangata e a fiaile depression. Na ilo aise au whainga e ono se lau iwa se furufitu o genetic variants e ieiso utanga I le depression wa sira iei le au sue o se tasi leo wha moe fau mō tonga fitinga o lea tūlanga e matuato o tere nisi e a fiai. Wa molia nei ali e to tolu feta wa ina na teu whaapei o ni tangata kilingi ai o lato ulu fale ai se no fuanga ta o fia whaapango ta ai tangata e no fuai ai whaatino le ngao inga o lea fale. Vai mai le 9 News o le whaalawelawe na tupu I le whaetu o Karawatha ma le whaamatalanga o lato e o ane mai se pisi nisi kilingi. Na ulu fale whaamalosi ai lea fale whaamatau tangata na iai ngā o ia mai ai matupe ma wati ma sosola ese se van lanu pai. Ua maua lai leo ata mai le CCTV I le teimi na ngai ese mai ai ma sosola ese mai lato ia mai le fale na ospaia ia malo o fai uma o lato Pulo Center. Fai esu e ngā leo ma ospaia ini no fuanga na mau atu iai le tupe na ngā o ia ma isi ai tema ma ua pue ina iloa I lato ia o le isi e toru su toru tausanga o le isi e toru se funuiva tausanga a o la ua la ia whato atutu la I le whaamsinonga I le aso whao mati a o le lua se furu walu tausanga na tu la I le whaamsinonga I le aso na nafi. O le aso toru o le masina le nei na tupu ai le whaalawelawe a o le vai aso nei whato a pu e nai ma mōlia I leo. Ma le tala muli, o whamatalanga atua o yo si ainga na mulo lato whale le tu isisifo me le pone,
Ta waino la tu tau mawhai e longo tangata sai tu tonu le whale na mu, le wali puti e to tasi se tamaita i wamani wai. O lo wha ngā soro nei le su e ngā reo leo le whale mlawe lea e trukanina, na wala awa nei la tau i le te o le lua i le maweao. O wha mtalanga ma le fui mu i le Fire Rescue Victoria, o ta wai e taunu watu o sa sao malo si le afi i le whale lea funga whale tolu, e to lua tangata o lo tau sa idia. Pai maina ulu whare fui mu le no whanga na mu e su e tangata e au mawai le whale, pe i tai o le malo si le afi, na wha maro si ai le toe o mai fafo. Wha maonia e leo leo mai Victoria e to tasi te mai tai wamaniu, o lo wha tadia le wha maoninga o lea tangata, a e si dia mane luai tū la o tau ta pele afi, ma ua wha lea ngaina le tele o waenga o le whale. O lo wha tadia se ripoti le mafua ango le nei afi, a le waweawa na rei la, na tupuai le nei whana me nawe. Tala nā le Radio Samoa mo lau whaafunga mai i le nei asa tō. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai e le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoa soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o walu se lau, lua, fa, tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se ki a Radio Samoa.
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu e tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Usolela, susulu mai, maoma na tuai, la Samoa. Le nugu o te nofo ai Pe wha pe whea Na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina O te fia fia i ai O solela susulu mai Ma o mana tua ai La Samoa le nugu te nofo ai Pe wha pe whea Na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina O te fia fia i ai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai Oku alofai la Samoa, Matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fo i o le sila mai moa. A Samoa i tu e fio le lalulangi. Ina ua se furu male 5 minute ua te ele tu lai wha. I le wha upopoka le nei o le Gagaifo Faiva o Samoa. Ia, ina ua a tūla lata fo i e ngoto le la. Ia, mamapu atu i lona no whanga ele tu langi sifo. Ina ua mai o na ngā e le tai au, ia ba lausu fo i le atunuu. Ia ona Faiva matutofi i ai, e pei o na masin i ai. Sa o whawhetai i le atua i lo wanga le nei, ia, mo tawalunga atu wai fo i ngā luenga nisi o le au whai ngā luenga le Radio Samoa. Le siu whoka o Samoa i au kilani New Zealand, pei o na tawalunga atu fo i ai, ia le au unanga le tautua, a le talenga, ia whongabua o le vai maunga, ia po le tō whafo ia se Manu Francis Ioane. Whamoe e le malosi o le tua, ia, ma saidi ili matangi fo i le tūlanga o le malosi. Ia, o le atoe fo i mai, mo whaau fo i tiute o le ftelenga whongabua o le vaimonga, e le teibi masani i le asoha tai hao. Ia, a o le so, le atou savea Al Harrington Lavea. Au a tātou whilo ai fo i le lofo le tua, i le umo le nu, e le o tua o le nu. Malo a fua tai au o maua. Ai lao fo i masura le lofa mo le ang le lei o le tua. Tātou whilo i lumo le nu, e le o tua o le nu. Whilo ai fo i pu e o manu, e le o pu e o mala. Le tua o sa pauta, le tua o Samoa, le tua o Israelu. Ia le tua malona alofa wha maoni e tau muri muri.
ia Samoa ufusia ai le fau o malo o le ua tātou toe penei ia alau lua fasiro fai i le lofa maleanga le lei o le tātou tapa au siri le rangi. Ta lolo mata oto atu upu o le tātou vānu nofo. Ia wafo le tāpua inga i le usonga i atu mua mapule. Fale upolu totofi o Samoa ua i outou a au ua i o lima. Ai li poi ai le pa ia mamalu. Ele ngata o mamalu faa le malo, pa ia mamalu faa le atunu. Ia ia mawalunga ai le lofa maleanga le leio le atua. Malona vi inga e tau wala atu i le au whainga ruenga. Totofi, ia pa ole a inga fo i o sa le vi. Alo le soifo manria. Alo fo i le langi matafi. Alo le tau watai. Alo le lavu papale. Male ona sai tiute ma Faiva alo filima. Sa utou ngā pātia mai ai le tae ao na le la. Ia lea ua ngā ngaifo le la. Ia ma ngā ngaifo ai fo i ma Faiva ma malu o le atunu. Ia. Alo le whato toa le ne yaso. Mo outou uma o le nātoi tasi le i tū la. Ma napa ngā ruenga. Mana tō fo i le research na ua wātua o le talatalanga le nā ale au popoto. E wawa ai o i tū lale o le te o le lua. Pea umatau mawhitanga vai ainga. I le auli. O i nai amatai o na peye e slow down le system o le tangata. Aisea. Ia. O winga whaala natura le nā. Ua wawa ai le afa muribuli o le aso. Ua peye tuli ngofie. Ia ona ta alo lole i ai ma whaatala le. Ai le iloa. O i nā e tutupu ai mā sei le tūlanga o manua ma masu e te le i mā fawhawina. E le leipe a manua, ai le anga pe a mai le soifu o stangata. So, o taimi la ia, e te tau tele, o na tātou māta i tūina, mōlo saunga le mū. Ia mara saunga le mū fo, o le stangata le siuso o tō ngā lulu e whatas. Ia ma pui ai o tau, pui a foi a seta, ma mea tō tino o le company. Ma o kaimi foi lea ma kaiunga ma fautangata, po le asana mea o ngā, o mea tō tino o le company, o le eru ma awe le kou whare. O ia se koki ngā uiso le i mea whatwhati ngā luenga. Whatalofa i a te utau o nai tamam tina mātutu o le atunu. O isi ia au whaita talo lo o pūno nou. Ia so uma, ma whaano no manu foi i le atua. Ia a o alo Faiva ia tama whanau le atunu. Ui so se tiu te watatofi ai. Whaamalo, ia te utau ta mamtina mātua, le ngata i monta malawa. Whale o ta ngata mātua. Ia e moise foi o mauta ngase ngase. O lo o whaafonga mai ai. O whaata o tolia i whalefu ma purusia o tō whanga. Te talo ina ia wawe o na toi whaapurusia lo tō manos. Ia ma toi fo ima i tua le whale. Ia. Whatalo whapitoa la vali vasenga o tau o tamama tina malolo man malolo pensione, malolo retire. Ie le ngā ruenga sau tō ngā pāti ai foi. Te lo tō sanga sau tō anga e tuai. Ia ma taase le ngā ruenga le tua. Ia me tau asuasu le ipu vai o le ola. Ia alo mapu maia i mau te malawa. O lo whao ngai na pēr au tau mula o tau soifua au auna. Ia e fasosani. I le ngā ruenga le whaife au fau. Ia masio na whale tua talavou au le leile nale. E whaamakama kasi ele au ki a kongo mare au a o mare au le a o. O ia, ko ke moso e kaua, ko ai whape ngā re whaingo re vea. Ia le nā, ai, suanga le vāteli, ai tautua nā ma o tau, te a kono ma o ma o tau lau susa. Ia o tau pui le mamalu o le ngā luenga. Ale whaife au fau, masiona whaletua. Ia. Ia le nā. Whatalofa i le au ave ta bali. Leu te loli leili tō tilo nei a uo ave loli.
ia mana ia uo ave pasi, o le au ave taxi, ia o le au ave upa, o le si au ave courier, le au ave masini, ave train, ia, me se fo i o tātou kapiteni ma pailate lo lātou whaafuaina ia le tūlanga o Walili. Ia, nā lo, whai o le Faiva, talo lava i nei emduia ma saonga le mūlunga le ala ma le vātetea, ia, whapena fo i le lau ele ma le vasa. Talof tamaiti, karo whai au kou mai, o whio kou fia a aingi ai, ia le lei, talo sia sa, iai se tau mawhitanga le leibo o tau, ai mai se lava fo i le ngaruenga o lo whatino, e i la tau o lo tau tua ina, ma whaia le tau tua whaloto I whale, domestic duties around your home and the home environment. Nai tina, ia mari la tau no whale, ia la whai le tae au, ia ua whapena fo i ona, anga I ta pena le whanau, toi titi au le teimi fo I toi ta pena ai o tau, e anga I atu ia o onga, ia, mai se fo I o le toast ma le iputi, a le tinama, le tamama tua, e nuaila na whala au, ma whai o na tonga fitinga, ia po a lava appointments e whai le aso, ma le aso, ia, atu le whamalo ia o tau, e mai se lau tau ngā ruenga ta ua tele, o le ta pena ina, o ngās senga o le afiafi. Whātel tadi e le au ka whao vale, ma le au ki e pasi, ia ma le au, ma le au mingo solo le au wala. Ia, le nā. Patalo whapitoa, ia te oe pe a whai whaatoa e to ai tau nuu mai. I lau ele ma lau whanua o te roa, na lolo malanga minubia, ia, whaambe moio le a maua sa au tau, ma futanga le lei manai au tau hainga, o woma e masani, a whai fhoi iei nisi o lo malanga mai, ia ona o le fia mafuta mai, ma le whatasi mai, I toe sauninga o nisi, sa pele I le loto ma le nganga, ona o le tuua o le malo, ma le usui o le fono, ia suatu vai malo I puenga, ma tu fhoi wha mawhanwhananga, ma wha maisenga, ona o le ao pongi sa o lo ufiti ai, o tau mafutanga ma ainga, e kalesia, whala putonga, nuu, mai tu malo. Ia ma mafutanga wo, aia, ma o le tua, o lana pule whaito tasi le nā. Tele io mea mānei a tātou te whasoa iai I le so, e whapena fo I le wheno inga, I se bala au lia whaapitoa, mai lana fionga, I le fofonga wheta lai o le tātou mauta whono ma le pāle mene o Samoa. I te whau. Ia, I se teimi o iai se tala, I le nā whilo inga whaapitoa I le poa na poa. Ia, ma whasiringi ai fōi e tūsa ma meo lo tupu mai le tātou o tunu, a o tō e sea lana fionga le whonga wheta lai o le mauta, e lana whonotanga. O le tā ua o lea konfelenisi sa whaatino, o malo umo le tau pulenga, I le atunu o le motu o Kensing, e le isi tū o Wharani. Ia sa pulea foi ba avema territory ia po kolone foi o Falani. Ai ua whatuto tasi, ma ua foi la foi la ia pāle mene malona malo tuto tasi, le atunu o leo Kensing. Ia, ma ena o leono se fulu lima afe, tangata whaitau a whai, o lea foi motu, pise motu foi le o le Pasifika. Ia, a o lea na usu fono ai, ia le tātou fionga I le whongwhtalai o le tātou mauta. Ia, ona o le tāu o tele. O tūlanga ma tūla fono e tūla I mai tonu o mauta fono ma pāle mene o le lalolangi. Ia me se lava ia I tātou o malo whaatemu korasi o lo I lalo le whaalapu tonga o malo le taupulenga o Peletania. Tāu o tele la. Ia, ma mai e fo I manisi o tūla fono e tau o na toe whaofi tono le mauta o was standing orders po o tūla fono tu mau o le mauta. Mauinga o tangata whaipule o le mauta. O lato winga ma lato upu e talafo.
Io e o a mionga. Nā ia le mātala noanga ma le whasoa. Ia, ma le fionga i le fonga fitalai, le sunga le papali tele. Li o ta eu ma se pau. Io, steimi ia o ta oto. Ia, ma tau. Au ili e tu foi ia le tūlanga sa iei le talanoanga na pō. Ia ma le whilo inga foi. Ia, e maise le tau mafutanga mātango fie. Ngā sesenga na whaafao iei ao le sunga le whaafengainga. Ia, Reverend Sean Palala. Whapea fo ima le whaletua. Ia, e maise o le tō tele o whaletua ma tina o le au uso whēalo whani. Sa mātou whiloa i ana pō le kālesia o le tai au a fua e whakasa. Ala tātou oi, tāle pese lea. Whaamanuia atua i atou tō umalawa o lo ilunga le ala tele le teimi le nei. Whai lava si pisi o le awala. Ia, ai o le whautuanga lava ma le tuwa lalo e abatu. Ina ia toa le lei le whaafoina o lo sā manatua. O le awala tele o le awala le malo. It's for the public. A ta ule upule na le public. Mō tangata uma e au fiai, ma povi, ma puaa, ma pusi, ma mamoe, ma pako. O e langi e so ase pako runga la lua, kaufu inga lo kaima, o e la tō ia. Fa atu tu ila e awane ia i se manu e toyo.
Ia le na, whawhiwhianga suhi whiwhiloi o le uli le manawa o ngā ruenga ma le nganga i fo Faiva. Le vi i o le mātou nu upele o a sau. Ia ai antu le pa ia inga ma te pa au. Ia, whapea fo i to o mati i tu au o lo o leo ai. Ia le mauta ma le malai. Whatalo whai i lo utama matua, le whionga ia masoe. Ia tauli Josefa, ia whapea fo ina i o tua whawhine ia Fortino. Ia ma le tamaita ia Erolini. Ia po ua taunu umai i whanua le whainga malanga a vaisinga no. Ia whatalo whatu. Ia le a tau sabea i le tātou ainga. Ia mai se po i le no nai tamam tina ma tutua. Whatalo whaptoa i le uli le nei. I lunga le tātou api o Foringa. Those loyal fans of Radio Samoa, and especially Gagaifo o le Faiva program, and the Talo Ava every Saturday. Talo whai atu tō, lunga le tātou Facebook page, yama le tātou YouTube channel. Keep it coming. All I ask of you is to press the like button, share our program, or like it, and then leave me a comment. Tusi mai, ia o le are me o e mawhau i ai, po se mea le lei, po se mea le anga, po se mea fo i e whau e wha le anga i se tangata. Ia, mane ia me o api fo i leo fo ringa o me o fake pages. O le makua ma lia o tangata i la lafi mai tua ina. Ia ele asa kakale a wakua i ake o kou. Pa wale mea o le tele au fake page. I o le tele fo i le na o le a fo i o le whainu mera a le pone si sabea. Ara au tau ai maa ma le au kau whiangu ma le au whai upusā ma le au palau vale. O mai ia ilunga i ngā o mai. Whatalo whawha bitoa lava i tawhai fio le lalorangi. Lo mai mo mai ai o tātou ainga wōma e masani o uso matua whawhine o i lātou e langolangoina le Radio Samoa e maise fo i lo nei tangata. Ia ma le tātou por kalami o le Gagaifo Faiva. Ia whapena fo i male tā no awa. Whatalo whatu i lo uso i a tā vita. Ia whapea fo i siona ainga o whai malolonga mai Sydney Australia. Talo whai ia whaftei tere lava. Mō le pusa ula. Ia lana boke ka aloi lava. Lāv ki ka aloi lava. I le kai ia ia umar ka ko pusa masalo e ongo masinga ai ia le ia le ula lana mai le sunga ta vita sui fatau from Sydney Australia ia whapena fo ia siona whaletua. Ia fuao a ken sui fatau. Ia mana yo la alo lo malanga ta whao mai fo i kirismasi ma le tausanga fo e New Zealand nei, ma si fo yo la tu a inga i le loi le lau mua i Wellington. Ia ma le ngā lai vai ai le lau fo malu. Watu le wha malo, ia ma wha manui a toi fo i le tausanga fo. Ia, mo le asisi mai, ia, ma le alolofa mai fo i le sau moria, ma le pusa ula. Hafi taitini le anga le lei, ia, ala i loa lava. I ma mafa o ngā mea, a mai ei ma kele kupe arua i lunga, o paunga ma kilo kalamba, fo le valili. Ia, ele mafa ia, le anga le lei o tangata. Ele atoi po se lilo, i malai fo i le whaafonga le tunu malau sila mai mo i le aso na nafi. I le whaasilusilanga fo i a le fionga. E le lauri a le mani toa. Ma ua tasi ai ta ma le whautautanga. A sui usufono e lua sifuru ma le lua. Sa awai le fontanga. Ma ua tasi moe ai le tofa a le ainga whatuatua i le tua Samoa Watasi ma ona sui whaipule uma o le a whamuta le toi avea o nisi nei o swafa
ole pati ia whapea fōi nisi o lo o lātou umbia tofi minister ia ma tofi whaipule lea la wa expel a taule me tau le expel wa tuli wa whailo ai la le sunga ile laudi ale mani e toa o le te fono whapea oi lātou nei wa tolu whanutanga sa talo ai leo o mai le ai fo se silanga ma se failo e tau mai ai se mafuanga wa lai na le aupa au mai i le tala no ina o mata upu ta ua i le fono lea ale whawhale tui ale whātua tua i le tua sa mo utas o whailo mai ai a mata mai le fionga le tamai tai pāremia ia fia me Naomi mata afa ua whaamuta lona avea o se sui a wai o le whātua tua i le tua sa mo utas le fionga le sui pāremia ia tuala te vanga whamausili pone whasio o le whai unga lava e tas. O le to whai a olo a foa le atua fiti wa ai ua whapena fo i ona whaamuta le toe avea o ia o se sui o le whaafaletui ma le pati o le whaatuatua i le atua sa mo mutas. O le fionga whamui nā le atinuu Wayne so i alo whong o le whaai unga lava fo i le tas. O le sunga e le minsta o leo leo, Fawalo Harry Schuster, ua whapena fo i ona whatea, ma le o toe avea o se sui o le pati o le whatutua i le atua Samoa. O tas, ea males o le fionga i le minsta, o le sa avea ma minsta o le sisio manga, ma puna oa wha natura. La lava o avea lava o ia o le minsta. Toi susulu Cedric Schuster. What do you think? Ia, lena, e se teimi tātou, tala doa ai fo i lea ma whai ai se manatu o le Gagaifo Faiva, ma le atou se vea i le so. E tuli mai lai o Elisipito, ai sapo atu e le fionga i le tamaitai pāremia. Ia manino foi ma whaalongo le lei le atunu o le so. E ina ua vale whangatia i le vāo le fionga le tamaitai pāremia, manisi o minsta ma whaipule o lo ua langolango ina o ia i le tu, e whapena fo i le fionga i le lauri a le mari toa o le teitei fono, o le fono, ia po le mafutanga ma le ainga lea, whaatuatua i le tua Samoa o tas. Lona winga la, na o na vā le whangatia whapenei, ai e tasi ale ingoa o lo o wha ingoa ai, ma lawi lo ai, o le whaatuatua i le tua Samoa o tasi e whapea. Ai a whapea loa o le pāremia lea. Whawharetui, la huli lea, la ale mea tātou te manatu e whai, ina ia toi au mai whātas. E whainga tā, whai mai le whongwhitalai ana pō. Le atau o sa vea, e le whainga tā. O le whaingo fie o le nei mea, upu sa sao ia upu le upu. Sao doanga le fionga, i le whawhonga whetalai. Pau alo na whaanoa noanga. O le whai uma nei mea a o ia usfono i Kensing le atunu o Kensing. Mō le whono tanga le konferenisi le a whawhonga whetalai uma. O le taupulenga o mā loa o Peletandia. A o lae vevesi Samoa. Ai le ai fo i masisi o taitai nei ua vili atu. Ma whasiringia o ia. Ma tau atu se mea o lo tupu. Nā te loa uma mea ia mai lona ofisa, me se fo i le mata matane e upenga ta whailang. Sa manu o lewe na o mai i aisa na ave ai.
masana tu ua lalo. Ina ia whaatoa fi mali. Ioe, le upu, fi mali. Ia, a olona talitununga. E whaingo fie ia, pe a toi tilo, ele mata upu le rei. Wa avea le oti o tu au, male mata upu le maua o stangata e winga, ele maliu o tu au. Ma mea ua vevesi ai. Ale mea moni lava la tau ia. E wha wau pea. Suenga mga luenga leo. Mai lango fo ia ili fong fitalai. A whai ule whanonga leo tunu. Ma ua tangi atuai ina ia sue. Se tali mau tutu e winga ile maliu o tu au. La lana mea leona taufi. Ia le au mai au ni leo whaapitoa e whaia. Ia le tau tonga whaapitoa. Po le suenga whaapitoa. Wane tu mwhaitua whaisista. Testa o tonga o la umana te ule tama. Ai. O le baba ai ma le sila. E ese mena baba ai ei leo ia Samoa. Ese foi le mea o mai tangata e ata ma mai ma le popoto whaapitoa e suenga whaapenei. Baba ai ma tilo ma sila i ai ma whele wai le lipoti. Ma le mea na tupu. E pewhau na ofai atu. O leo i nei e ata ma mai. Ma ua o ina whaapitoa i lātou. Lātou te toi whaataita ia a toa lava. Le sao le taavale ma le mea na pi o mamai i le taavale le saonga le pi onga sa ia o ina taunuu. Ina teia le taavale po se tangata. Awa foi, they reconstruct the whole scenario or the whole accident. Wau tau sisile. E toi whatai a toa lava. Peia lea whatu a tupu le whalawe lawe ana nei lava. Bela nai le whaia yo. The experience is limited, and that's why we need fresh pair of eyes and a fresh investigation of the whole incident. Mea nai whaia tamasasa o ia paot. Mai li te tauai i se whautuanga ale loia sidio na tau fia le mea lea. Aisea, o ia la tau fia le suenga o le ami o tonu po o aina tupu ai le whaalawe lea. I don't think that's right. O lea iei tangata la tau te iloa mea ia. Matala no foi malesi leo matau tia. Si nia sa iai o ia lava o le leo sidio na laititi e le taimi. Na whai ai le tima e ngā lulu e whaatasi ma leo e to toru e to lua tama ma le teine e to tasi o sātini si nia. Forensic investigators from New Zealand. Whai mai le sau noanga le sa ve ma sātini si nia i ona tausanga ma ale sa matala no nei le uli. O loo malanga mai fo i asia si mai whanau mo na ainga i New Zealand nei. Le tala le taitai leo lena aluatu le sueina o le tangata na maliu ai luanga lau. Treat every evidence and every word and lead seriously. Every witness, take them seriously. Awa labani o tātou whaatamala. Ma le amana ia so se tu ai ngā muri mau, so se tu ai ngā whaamatalanga. Ia amana ia matustusi lalo. Le taimi o ai le tangata na whaia le tala.
Whamai ele I lewa na ngā lulue leo ia. No atu I Samoa. Wa ua paso fo ia. Leo Samoa ia le me utupu mai. Ele I lewa na manuva e tama sao ia ai tau tala lo maratangata. Ia. Le tangata o lai whare pui pui. Aina ia whaalongolongo mai loa le mea leo le atupu I alunga lau. Toi o I le mea na whanai. Whai e fo I nā maisi. Sua suenga. Sa matala toi leo leo o mawalunga lo nto whinga lo iai. Na maua fo I nā ballistics. Evidence. O le mea na lango tua I le whanga. I le vai piriki. Mauai ma le pulu. Mauai ma le tangata. I le ai ala me le ufatau sanga o whai. Le nā o tuu. Tāla loa. Ma tiu tāla loa pēr lea ma ta upu. Mai tuu lumo le tua. Le ala leo nā na whai I leo ia. Nā leo ngā olo I ai le fasoswani o le ofo ina mai I atunu I fafo ina I asu e le tali o le mea lea. A leo mumusu I whai. O le ala le sa o a Samoa. Nā le sa o ia te utou te tai. A whai o tau whaafonga mai I le tangi atu o le atunu. Le tangi e le pūmate mahaungani atu wa tō tutuli atu I tuli vai. Au maini leo mai fafo. A whai tau te sila fia o le mea le whaafile mu ai le atunu. Nā le mea ua utou le whai ai. O ni mafua anga wa lai o na utou whai. Tasi ale tala Samoa o na utou so tanga matangata. O na utou tino whaale tangata. So tanga whale ainga, o tau mumusu ai whai le mea lea. Ai a whai o tau o tai le leo lea tunu o lea na o tau atu tonu e whai le whinangalo lea tunu a la lea o tangi atu lea tunu. O wha mole atu lea tunu. Nā la le mea le whai ia lea mea whai ngō fie. I lea se mea whai ngata le tangi atu lea tunu. Tau wala atu ia te au I le sau. O tala, mamana onga o tangata, I aso uma, ao ma le pō. Tasi lava, le masalonga, ma le matenga I le atunu. Wala na musu e au mai, ma whaatanga leo e au mai mai whawhawai loa e maua ai le tangata lea. O lo tau ma whai e ufi ufi. E I lo lātou so tanga whale a inga le tangata o lo laumunu ia pēle ingoa I aso uma, taimi uma, la me le whai e lo le mea mi o tonu. Tali le mana onga o le atunu. Au mai tangata ia mai fafo. Awa a halua ia whapea, tasi lava le whaamsinonga le atunu ulai whai. They don't care because they don't worry. They try to cover up because they are related to the person that has always been a suspect right from the day one. And you will never be able to erase that from the minds of the people. This is the people speaking and talking. Tova wa ailei. O tau sila iai le mea. Ua tō nei tonu a whatu ma loto ma nganga o tangata. Wa lai o na le ma whai o na au mai. Ni tangata fau e tangai ma sila iai. E iai do lātou to mai ma le anga waa. E le o maua le nā. I leo o Samoa tu lou. Ali I malu o le malo ma lau fionga le komisina ma le minsta. Ia ma lau fionga fo il tu mai tai paramia. Le iau sisi o tua ia o tau aia na o le fesidi o le atunu. Why? But why? Why? Even why? All the time. Why is so impossible and difficult to bring special people to investigate this?
Why? Wa whewhewhe ea ne I sao le mea na lau manu ia ma masalo ma mate mate I ele tunu. E mumusu ea pe whewhewhe ne I sao le whinau le tunu. O I e mawai le tali ma le ami o tonu le tua. Ma le wha masinonga. Le o talok kangaka sa le a fia mua mua. I lea mataupu. Mō lia tangata I le a fia mua mua o lātou suafa I lea mataupu. Aia, o lo mamate lea tunu. Allegedly, that the suspect is still at large and still roaming freely. La leo te whai atu ai. I le lalo langi o tangata. Lātou te lango ina le mea le nei. Ia, mo le whalongo I te tai. Whe mai te tai. Le ai e le teltonu ina. Wa enga lona lua o le mata upule nei o te fia watu. Oi la mumusu lai a watu leo I fafu. E ia ile to mai whapitoa. Ai tāngo ngofi mō lia leo no nofo I Samoa sinia. Inspector. Sa alu e tau mawhai. E whai sana ia lava suenga ni mata upule pe a whai wale mawhai na watu ni leo I fafu. A lea waloka mō lia ai tulima malana ngāruenga. Lesi lava siri e watu ai. Ila mata upu lava nei. La le mea ole au maiele li poti a leo. The original report and witnesses of that time of the incident, the original. Au mai maleli poti a leo whaatau malamba. Ona whaatusa lea mawhafola le leilu mai. Compare the differences. Whaatusa le esenga. O whea le mea o saoai, whea le mea o au mai ai I ngō tangata I le mori mau o Sam, ma le suenga mua leo lua I suenga leo, ma le taunu unga, ma lato mori mau. Au mai ma le suenga li o whaatau malama I luma I. Ona whaatusa lea. Au mai ni tangata ese. Independent Special Task Force with special forensic experience and knowledge. Mai lai luma I. Whaatustusa. Oile mention I li poti lea leo lea matanga. A oile. Whai mai le tala le. A le sa ave ma leo sinia. Su ele na vai tau le o to yai. Ai sa yai I to tonu. O le su enga. O le tangata vale ina ai. Ia mai la tau sai tua mai o le mele na o ai lava ina whalpui le afa matoi. O le whauwhaunga lea. Conspiracy to commit murder. Whai mai ele I umi lava. Ai maua lo ma le tangata. Maua le na whaatinoina. Maua mai na whau. E whaatino le mea lea. Wha uma le ola o luanga la. Ma ai foi la ia. O lea foi e ta oto ai I to tono le mata upu lea. Lesi mata upu wha soli tu la fono e malo losi atu ona ave. Conspiracy to commit murder. Tai pei o le mea na tupu ia luanga la. Lea foi na mori mau a Sam. I le ngō le whai pule na tu ina atu le la au manosi o le Colt 45. Pole 35, yeah. Allegedly. Tu ina atu I ate ia. Tau sao atua manofanga I lua e alu e lamai. Alo I Robert Lewis, lai fono ai, toi alu I ngā tei tau mesina. Who would say that?
Who would remember that? And those types of intricate information. Sensitive, intricate information. Direct information. Direct command and demand. Alu malfanara. Alu I tau mesina. Alu I oi Robert Lusne. Director no fuanga. Specifically. Specifications of locations and where they're going to meet. La le mea ole fai ai se me le mea. Two specific cabinet ministers, senior cabinet ministers. Ele I tau sasi lava I se ngō sistangata. Na le lua ingoa. A moi sawa olo. Ma la auri o la ua le nā. Ua pa ua ili whainga malo. Atu lepa. Na wali inga. Pingi. Ea. E mana I ele whalongolongo. Aso uma sa ia ti ngata lingo, tangata lo whetuen. Ma whapelo le, ka kau yang kaku woi whaere mea. O le o tangi mai le tunu. La whawhiwhea lana le tari atu le tunu. I se mea whawhile mua I le tunu o le o tangi mai. Fia a ai le tunu le ambi o tonu le tua. Ayo. Wa fia tau ma mafa le tunu. I le ambi o tonu le tua. Wa fia tofo le tunu. I le mamalu o le ambi o tonu le tua. A wai o lo tau fia le sa lo tonga o le tunu. E tofo ai I le ambi o tonu le tua. Tau fia n teitai. Aua le maia. E le tutongia le ngā ruenga New Zealand, Australia, ma Amerika. E o mai e whesoswani o tātou. O lātou pā anga tō tino. Whaapisinisi, whaale tū la whono. Whaafiftaua inga. Whaafistota inga. Whaasoifua mā lolo ina. A tātou tepa fo I leisi tū o loo whai mai. Ua tātou lea mana ia le tūto tasi o le malo Samoa. Maona tangata ma lato whai unga I whai. O le wasiri da. O le whai unga le whai. Pea whai ua tātou tūto tasi. Ua muta le tāpenanga ma le suenga. Nāle mea ua tātou le whesiri ai. E ui na tātou tūto tasi. Tātou te leo solia. Le tāu o le tātou tūto tasi. O lea tātou te whesiringia se whesoswani. A wā a whai. Ua tātou whaia tātou whai unga. Ua lea mi o tonu la le whai unga o tātou whaia. Ua tāu whimata mutu I le mtaupu. Ua uma. Wa le ai se tali I tua atu o le mea ua ngata ai le suenga ma le malosi ma le silafia e o tātou leo ma le matanga luenga. O le siri lai tu lai mai. A whai tātou te tūto tasi ma whai a tātou whai unga. Ai a tātou wātina e tau ona whau au. La le mea lai ona tātou no tupe ma isi atu no uma o lātou ta mawainga. Ai le si whai pēa tātou whaai unga. Ua ngatai fo I le atina e o le mwhai o na tātou siringia langa tātou tūto tasi. Tātou te le mana na o. E a maini tūpe a isi tangata maisi atu no maisi malo. E whesoso ani mai le tātou ta mawai. So you see where I'm getting at. The difference of selling our sovereignty and our independence. We need each other. We are not totally independent because we are not totally dependent on our resources and ourselves,
our knowledge-based skills and experiences. Tātou tele I loa whaangare mea ta o detector lie test o le masini e fua ali pepero o le tangata ma tātā vale o lona whatu ma le kukua o ngā monge. Ma le kukua fulu I kua long kua ua pe a make le ke vau le make mai le masingi wa pepero. Ele yaini a tātou masini fo lele. E mo I wau whai a tātou fingerprints, biometrics. Ai li ma whai ona sue. Pe tutusa le toto le tangata le luma le pampa o le taabale. Ma le toto o le tama le o maliu. O ai ona ia le taabale. Pe mawai fo I nā mani ona fingerprints, ma mea whapena. Ele I maua e tātou le technology e mwhai ona whatustusa. Ma au mai I lalo. Wha maunga o telefoni sa whao ngai le po. O ai ona ia le telefoni, o ai na wala au mai o I le po na tupu ele wha lawa e tali atu lisi tangata I nei. Le ale so tanga o tangata nei. Ma tangata o le ala umanuia. What is their relationship? Why did the caller, the mysterious caller from Samoa, call the personnel in Auckland? Why haven't they subpoenaed the phone data and records from the two towers of Vodafone and Digicel? Who is covering who? The comparison, ia o tātou o afo I o skills ma anga waa na o leo mai whafo e popoto e whaile mea leo. Ele o maua ia I tātou. Le alavu te pese atu ai pēr, a pese atu ai pēr. Ena ia au maia I lalo. Extract the telephone numbers. Mana tua launga I le vai aso le te anei na wha au tū la stonai. The day the rule of law died, o le aso ma le teimi na oti ai lea wha upunga o le savali maola I le tūlafono. O le teimi na le mawhai ai o na whaia se whaasalanga I le Palestine o Amerika ai wha maonia a toa uma o na morianga e tolus fumalwha. Le aso tonu ale na oti ai loa. Ma whale la wasi. Ia le upule na o le ala o le tūlafono. O le aso fo I le na tu malo ma maliu fasia ai. Le upu fai mai. No one is above the law. Le upu na fai mai. E le aise te ngata I lunga atu le tulafono. Ina ua wha maonia mai I le wha msinonga o Donald Trump. Whoever sits as the president-elect of the United States of America is immune and has full immunity from any committance of any crime, even rape and murder. Laso fo le na fale la wasi me le na upu fe mai ele ai seisi lunga atu le tulafono. Lea lala o I Samoa le mele. Le fo wa mata na si ngase le atunu I upu I elua. The rule of law fair apply the rule of law fair apply no one is above the law. Le seisi si atu lunga le tulafono. A whai ele ba wale tali atu au. Ma le tangata na bali waitu au.
ona tātou lo lea, o le tangata le nā, o lo au maia I moli mau malau munu ia, ua sili atu le tūlafonu. That person is above the law. And others allegedly assisting in pushing that person beyond and above the law. Yeah, so le fafa finga for me. For my 4 year, for my 4 year mawalunga kule. Mawalunga kule pakuor so fangolo pakuor le asingi. Le dala wo batu yo tatu te tai ma le vinstau le leo mo le fionga le komsina lo fionga. Ele lawyer city. Fa pena fo I lo fionga tu mai tai pale. Mi alo fa mai le matu au ngani atu. Fa ia o mo fonga tau moli o le lalulangi o Samoa lele ma le ainga o tu au. Au mai leo a lofo ia. I mata o le ainga ma mata o le atunu. O lo pula atu. O le tangi atu o le pumate. A fai o le mea lea o lo finangalo I le atunu. Pe a whaatino lea tūlanga. Ai longa I te toi alu ese mo lau tofu parimio. Ia. Mautou uma e whaia lea mio tonu e ai longa. Tau te toi pā mai o tau tofinga. Ia. Au le au tū o le launga I la sole nei. Lea na whai ma au tū o le launga le whonga whtalai I le pō na pō. Ioe, uma le talanoanga I le potu malolo a ngai atu lunga lau. Tali le sua ma. E whaau wau pēa. A ai ama talanoa. Vātu le whawhonga. Tali le sua ma talanoa ma whaasoa pēa. Au te talanoa atu ele mata upu o se lafo e ono whātū. Po ai lava. Lea ua manatu, o I lātou lea ua whaate aina le pāremia, po le sunga fo I lauli le mario toa. Manisi vaenga o le tātou ainga whātua tua I le tua Samoa ua tasi whaipule ma isi minista, ma sui minista o lo iai, o lo o totoe ai. Wai pe o I, lea na whātua tuai le lafo ma a watu le tusi mai la tau saini ai. E leo ia ile ingo fo I o le fionga I le fonftalai. E leo saini fo I lango le sa tau sufono I le atunu o kensing. Le fato atau nu umai ai. Ananafi le tai au, wala ulia lo mau, o te anga I atu. What a privilege, ladies and gentlemen. O se ava no fa auro te le I mafo fo wina. O lo mafau ma tonu le whautanga a lea te tai o le whonga whtalai o le li lo ia sinia. O le whale whono ma le mauta whono Samoa. O mafau mai I a te au. Na whai e le whai whiau. A ami. E sunga e li a tau sa vea. Au te fia tala noa I le tangata lea. Sau se I mawhasoa. E fōringa mai e tele me marmalama I ele a tau sa vea. Nei lo mea I e vevesi e nei tangata I e. Se vala au lia, tali sa paia, ma le nganga, whaaloalo, ma le nganga whaftai. Eo ai au. E whesiri ai le whongftalai. O leo tau no mai au kilane. Ai whai fo ilisi au na lea tua. O le whai fe au. Si nia o le e whakasa o le tai au a fua. Le sunga. Ya Reverend Palana. A ambi.
Se i mātala tala ma fola le fala Samoa. I ma tā upu whapenei. O loo i ai le loto i whale. O Samoa i Samoa, ma Samoa i atu nuu i whafu. I took it very seriously and was grateful. Honestly, it was a pleasure and a privilege to be in front and the presence of the Speaker of the House of Parliament of Samoa. Lena. Pe o le whainu mera la uli, e wha wawai, ma ave ese le tamai tai palemia. Pe o le whainu mera, a tuila epa ma le HRPP, e whauai se whainga malo so whatasi. A coalition government. Ala le tali ele, whongftalai. Sa vea matua mafia le whaingo fia o le nei mea. Ai tupu mai ai ma whanau mai se mea tele. Se sere sa vea. O mea nei whaporikiki o whai o maloi whafo. Lea la tau monoti atu to tonu o le tātou watunu ma le pāle mene o Samoa. E le talia ina e leo loto. Upu sa sao ia le upu. O saunoanga le fionga le whongftalai. Pai le mea sidi o na whaingofi. A lei fo i seisi na wala au mai i a tau. Pe mamau le mea sa usfono ai. I leisi tū o le lalurang. E tā ua le wala au mai. Ina ia o malama. O le pāle mene. O le whongftalai o le pāle mene. E le avatua ni la pisi tono la o pāle mene. Na o mata upu tau pāle mene lava mangalu wenga wha pāle mene e lote tono le pāle mene. O te le tali eina fo isi se tula i mai e whātu se lafo. O le mātou whono le whai lea se whawele nei lea soa tai au. O au nei le whongftalai o le sunga tula epa ma whono toe ia whapena fo le fionga te maitai pāremia, ma le sui pāremia, ma nai nisi ngata whatu tuina. O le autu o le whono. Na oi mātou o talanoina le kālena o le whono. The schedule for the work of Parliament for the rest of 2025. Schedule na. Ai le lo tea i se mata au whapena lau fionga le atau. Ea. Me o le parmengi ea. Ei, tele ngā luenga tau na whai. Ala alu au se e li taimi e whai. Nā me o le whātua le lafo. Ai la fo ai, ma la fo tū, ia pai ma la whai, ma le whai ngā mālo ai. Whai ngō fia ia. Fia me. Ala o lua le lisi tū, o vāle fo ngā te o lisi fast, ma lisi fast. O are toi whai whare le fast, ia tasi le fast. Tau te mana na o au mai. Le se fulu valu wa tula e pai fai ele mele fai se malo so wata se le ai ele tau na fai se me fa pena aua ne I lava aua lava ne tu ina tu sa no ya tula e pai ta alo ai I ma fau fi mema ni fu nga e fai fa pe se malo so wata yo po se coalition government mo le HRPP na ole aka e o tula e pai na me ai fai e vangle ata e wa leva na fia toi tofu mai le ulu o tula epa I tonu I. Lote tupe, lote tonu. Lote tula fono. Wai manatu e whapea. This is ministers outside of cabinet. Ai ale na. Mela le nasa vea. Ola utali ai. Tala ai le whongftalai. Our lover. Don't ever give Tula Epa the idea to entertain or fathom a way of coming back, the idea of coming back
in a coalition government o se malo so fatas. Ma le fionga te mai tai pare mia. O se matua I tau whaalata, ma se tau pule pulenga e fau le anga ai. Le malo malon lumanai. A o ai e safa le matau pula. Tangata lau tele. Lala fo le nana sauno ai le fionga le fonftanai. Ta ua la tau. Fofo ala mea le matau pula. Le indi mea utupu. Awala vea le se ma mea mamafa. Yo tau au. Le tau sa vea o oe. E whaalongo iei le tunu. O oe e whaafile muina le tunu. Alula ia ma le sāwale le nā. Ma le autū le nā o le launga. A le whongftalai. O oe e te fofo ala mea. Ma e tautala I le sao ma le whaamaoni. E ngā ngau mai loto tangata e whaile mea sao. Ia maua le whaalwhani ma le file mu teimi uma. Le se me whangitala nā mea lea tau sa vea. Le se me whangitala luma le tua. Na tali le nā Samoa I le whaalongo mai. A tono le ala fo I lea. Na mawhau ai le fionga. I le whongftalai I le ingoa ni te ngata whatau waa. Ia tau nuu mai lava I New Zealand, ia maua se awanua. E tala noa mai ma o wo atu. Ta ma o lava ma le mātou. Ali I Puanta, our cameraman and crew, we all went. And ua saunoa mai le fionga le li. Whongftalai. Lea tau sa malielo fina ngalo ma le tau camera crew. Lea le pu ea so wata ma sau tau talanga. Nā o oe, e te alu ma la upu le pōle nei. Na I e whātoa, whātupu le file mū, I loto ma nganga o tangata. Oka. O te saufo I au ana pō. Toa fi ma lie lo loto. Awa o mea ia tutupu mai. E au ngā mo I mātou le, I marolosi loto o fatu ma mawhau. Ma mawhai ona fitu na I muni au I langona. O nisi te ngata I le maua le manosi whapena. They are psychologically affected, spiritually affected, mentally affected, and then health-wise, e also le stroke, le mai o stangata. Le anga le mawhau o stangata. Fia whatupu whalavelava stangata. Lea lein whai atu. Te tai o le tātou atunu. O le te talo le nā. Tā tia pēr tu le epo o lewa na wha maai ana sa pelu ma na tau ma na ngaifi ma nga mea umana. Lau whionga le sa whapito. Fia me. Le na sa whapito. I salavalas. Le ainga salavalas. Sunga lauli le mali toa. O mai. Afi o mai le mauta. Se e lunga o le laulau. Se e le matila. Fofola le fala. Faa le lei Samoa. Toe faa mau popo mai Samoa. Ia mawhau upu ia. Ia mawhau e le taimi na talo ai Samoa I tu e fio le lalorangi ma Samoa. Mawhau le savalinga na o ai le ala. Talo whau o whaamanatu mai ai a tau. Le tala le to ino Iosefa na whaila na whanau ia Manase ma Faiva. A autou malanga. I autou wō ma ave o punaivi. Autou tau nuu le nuu o le whalwhalanga. Ona ta tanu leo o punaivi I le vanu o Mataperu. I autou mana tua ai le lofo le tua.
Ele mamao le ala na outou na ia tai mai ai outou. Ma le saunga le mu. Whapena o maa le sabalinga lea. Ala te talo mai le nā le fionga. Vai le i tau nuu le fionga i le whongwhitalai. Po le ase la tūtala. A le tala lea o le sa vali lea a le fionga le whongwhitalai. Ta wala mai i loo whaatawa. Ina ia nofo fi le mu sa molo a lalam papa oi fafo. O le fo i o atu le malosi o le nei tautalanga. I Samoa matulu inga e fiolo i ai Samoa. Ai maisi tangato le ainga whatutua i le atua Samoa. O le ato e whatupu i le atua. Le loto fau i a te oe. Pea o ina o toe o mai o tātou tuitai. O le sifuru ma le balu lava le rā. Po le sifuru ma le ono fo i ala auli. Ma i lātou o loto toe i lisi tū lea. E toe wha hea ai. Ne ta maita i pāle mia. Ona tasi lea o le ainga whatuatua i le atua Samoa. Ua toi tasi. Toi tasi foi le tausanga. Uma le tātou paenga. Awa foi nao na taunu ulawa i a te sema le tausanga le nei. Whai upu muli al whongwhitalai. A fio mai i le fionga le amanu le malo. Whata ape le paenga lona sfuma le fitu. Ua uma, fio me. The year is over. Na uli, it's up to you too. The ai lava se me le mawhaiu na wha le pei ona sao noa i ai le fionga, le whongwhitalai le po ana po. Oka. Toi ina o toi ina. Whamai, o le tali e manui ai Samoa. Fia me toi fo i e wha ma popo lo ainga. La auli toi seu sila. And you fia me, lau a fionga le tamai tai, panemia. Tala ia le tamalo. You will go down in history as the heroine of your time that united Samoa if you do that. Think of those before you. The tamaita I tau o nā whanua and her time and her people. Na ia la vea ia I lona a inga maona tangata. Auli, you will also go down in history as one of the greatest leaders ever produced from Mother Earth, maile manava ele o Samoa. Pea whai, e te lua wha maulalo I luma le tua mālu lofa I lo lua ainga, wha tua I le tua Samoa tasi. Wa maftia. Maftia wha le loto, maftia I le angaga, maftia I le mafofau, maftia I le tino. O nisi, tula I mei mai ngase wha fosei ono lea, ele mawhai ele mafofau, o na tau fia. These things are out of their control. People are damaged physically, psychologically, mentally, spiritually. E whaafonga upu iana. Ti mai mai ai. Te la unga le fionga le whongwhitalai. Lea ua o tau tala tuan. La tatu wo e wabai foi. Yeah, I try and process that in your own thinking and your own mind and say, wow, it is a me o te letele I mafaufonga o tangata. Ai sau, a maile tō whaale whongwhitalai, whi se ese le whaingo fie. Anu tua whaingo fie lava no fufo nā mea. Just two people not agreeing on something at the same time. But of course it can be done. Ia loto tele la ia mwhatutua. Tātou ainga whatutua le tu Samoa.
tima inga o upu whaamalosi au i a te utou. E ole na whaafianga sui whiwhiloi o le auli o le manawa o ngā ruenga ma le Gagaifo Faiva o Samoa. E le nei fo i a stofi o le whaatawhiti o le tele o ngā ruenga o stofi ai le atunu. E a leo o mafuta mai i a le tamaita i a anti. Whai fo i mafonga tau muli o le tātou li pule. I a ma le au whai ngā ruenga a le Henderson Cars i nai Papa Totoe. Cavendish Drive talo whaati ma lole soifo manuia. Ia malo sei fosa vea langi mafia te olo whapeona. Whawhina tapo kalamere nei tula le aso. Ia, wa mai le ai tua taso ofisa. Ea, sauno ina foi ma visiringia. Olo o manui a lava me umal tātou. Ofisa ma le au whainga wenga. Ia ai umisia o ai ana fil tapo kalame o wala watu. Ia ta uafa mai olo o e lele freedom air arm. Ia saale. O le fai lava e fai ma fai sina relax foi lea po se ase malolo ai te ua mai tis. Ia, maria na. Patoa a masa sau sau. Alo, ia, o le ase tala mai le ne yaso. Ia, ila tau fo isa au tau fei loa ia ma sosori atu le whaatumuina fo i ni tāru sanga. Ia, e mai se fo inisi o mai mamao. Na ase tala mai. Ia, o se ripoti atu i le taso whatawale i le nei aso, ia, ma na aso o tuena i aso. Ia, o le pisi maasani lava le
ale Henderson kasi aso o malava ia o tai au de fape ona fai malanga mai ia so ai nga me la loi Palmerston North o Porirua ma Hastings ia o na so ana le fape on so no me tai au le fele me tai au le ivo ia o le la fa le la e tapena suai ia la fenga venga fo ia la se sa vale ia so no me ia la so tai au wa pe ia so ia la so sa vale ia o le o ana nei ia o le sa fa pe ona kiliva ina ia sa vale a sa so fo lo fa pe ona no fo lunga nei o kilani ia o maso sa vale so le fa pe ona fa alu la vale promotion ile terminate o sa vale na le fa pe ona alu la vale terminate o le SUV le fa pe ona o tele le malo na tunu o fa pe ona apalai mai i o le sa vale na le fa pe ona alu la vale terminate o le SUV le fitunu fo ye fisa wile le sa vale na mo a ingo ia o le ale ngata i le o le maso Scorpio e fitunu fo le Scorpio ia le fa pe ona alu la vale terminate ia o ngala mo a inga mo ngā di fuile so tele fa nau ia o ta'avale na e lua mātou le whapeo na alu la terminate ia o mato promotion na le whaalu terminate mato ta'avale na le mau e mea alu whatupe lua whetā la ma wha whetā la ia te whamanase o te whamulu mole savea ia le tūlanga le o le benefiti ma le pensiona ia ma le casual ia o vaenga tā ue solo tā ua e mena o mia lava santa full time ia o tāsai na e sau sapolau application au le ta'avale e alu lava i lalo lo ingoa o na so tele lava le malo la tunu o lo whapeo ona le ilo le tūlanga lea o le whapeo na nga sa o mai i le ofisa ia o mata ta'avale o le maua ia o le maua cashback o le hui sirimia le malo la tunu ia o ta'avale lava e maua cashback ma referral ma ta'avale lava se imbanga na ta'avale ia solu le ime alu whatupe lua afe ma le whaafe tāla ia o le cashback foi e depends lava i lunga o le ta'avale o lo whapea ona apalai ai le customer e apalai le customer le youth ia o mato cashback foi e depends lava le youth o le ban ia ma ta'avale la iti ia o vaenga tā waina lo whape ona whailoa te pele malo la tunu ina ia malama e manu silofia e le ia ngā i mei ilma so ofisa ia o le pisimātani lava le Henderson Kasi asa uma lava savea ia malo waftai ta ua nai mo le sota inga le tātou Facebook page whai ona sota i atu ia i la tō nei tala fo i tātou tai au ma le stonai ma le sa ia sa le e sala lava lau Henderson Kasi mai la son fue sa le sa ia o le te whamnato so whamon mole savea o mate ta vale o le lua lima e pe ona uta o le skapo kalami fe utuanai o maso ta vale lua lima le whape ona de la o te po se asorba ia so fou le whape ona ready e ta vale o le tuenga fou o le SUV ia o le whape ona whaala tulo le sa te ta vale e lua ready o le lua lima i le lunga le media ia whape ona sende tuai ata ia mati te o spu ta vale ia o ai fo le malo na tinu e whape ona fia apalai mai ei ia o ma ta vale e lo tau nu utemi nei wha ta vale ia se taimi ia ona whailoa atu le malo na tinu i lunga le tatou Facebook ma lunga fo i le tapo kalame i taimi maasani lava ia malo whaafte tere lava ati molta Paul Kalambe ia ma le tali poti foi ma nei le fa i loa pea ta telefoni ma le tuatusi ia o ai lava fia pana o mise susoani a palaista vale ia vala au mai au i le numera o valselau fita sasi te sili mo ati ia o le susa mai foi i le maso tuatusi
O le tasi iwa wha, Kevin Tishrivi I papa toi toi. Ia ma le mato Facebook page, Henderson Card. Ia e te emaili mai lava, so se taimi lava I le mako messenger, mai le iwa tai au. Se e pa isfu tasi po. Ia taimi na le whapea ona mawhai ona so tai atu ele officer I le malu fula tunu o le mai le iwa tai au ia se ia pa ia le sipu tasi po ia Italia tu lava o e pe fia mana o le te fia apalai mai sa ta vale I le taimi lea le iwa tai au I le sipu tasi po ia se uma lava ka tai lava sa vea mo lava noa Partai, tai ati mo le tātaloanga fo ia mo hosi si avanoa na sua tau. Ia ma le asto na fo ia mruia tele ia malolonga. Ia mga ruenga o lo toi, feido I pea, ia sua tau e fa soifu ia mo le teminei. ia fa se fo sa vea manuela fiafi alo fatu Fa tai tele lava, fa pena foi. O le telefoni e leise tongi e te maua i ele tu mai tai o ati o valu salau. Fitu tasi, fitu tasi. Fatalo whabitoa i o tātou ainga, wō mai masani o le au lango. A le whatuatua I le tua Samoa ua tasi e meisel si whonga o Samoa. I la lo I le Ayo Keriso I Christchurch, ia whapewho I Dunedin ma Otago. Ia, alo whatu, pa whatalo whai lau telenga whale alili. Tabe veu Rex taulango ni hafa perfo I le tamaitai ia la nuola ia masio to ainga I la no ia mese po I le tautua le siufongo Samoa I le Plain FM le siufongo le Radio Samoa sotai le uso ia pestata ma le langi Alex Fido tu ulua ma uto uma lo fatinoina le Napol Kalamin e longo puili ia le tunu o lo lalam papa au I kalai stete ia whapewho I le sunga ma yava ia ma selepa o I la ua lo vai le whale o loa Samoa le nao lo I le numeras fuma le wha McCarthy Street Hunhei I la loa I Christchurch ia ma le whale o loa ua whaingoino Immaculate ngā tātou ua tale pesedea Patalo whatu ia Tangaloa Kirisombe ia whapewho I le Sina Tomasi o tia au kuso leota, o tau uma mo tau whingalo, o lo o whaalia whaafteitele. O Siana Papalii, John Vaifale, malo whaafteile, mafuta mai, ia aile ngate le pelo whaiatu. O se, o mapusia fatu, o se valaulia I le po na po, mafuta atu le fonga le fono ma le teitai o le atunu, ese le matango fie. O hawa noa I le au maua. E tala noa ai mo te itai o le atunu. E maise. Ia, ole na outou sila. Ia I moutou whaafonga. Ia I moutou wiloa. Ia, ole te itai o le fono. Ma le maota o Samoa. Ia, tātou te talo ina ia. Mana ngā ruenga le nganga pa ia. Mai sau noa fo I le fionga le whongftalai. E atangia mai ai I ana saunuanga. O se tangata e manatu e tausi le fide mu. O mea na o mai taua, ma o ma teu lo loto, I lo o loto ma lo mafofau. I sat back and sort of reflected on my conversation with the head of the House of Parliament, the Speaker of Samoan Parliament. It was an awe to actually be in front of him and listen carefully to what he was saying. O tanga te tiletala. Ele umar pusa tala ma meo tala I whaise o stoa ngā tala. Ono mafafonga. A o fuas tangata, e fia e whalongolongo le lei, ma mai tau upu ma winga upu. Ala mea no alu ese ma mai ma u le po. And that's exactly what I took away last night. It was a spirit that was content. I was content with what he was saying.
And I knew that he wanted to keep the peace. Therefore, it's a total silsila lava I tono al mautafona mal parmene. E tau mawhai lava. Ina ia tau sila file mo. Matu ua mandoa. Tasi le nei o fonf tanai. Ole a wha mawina lona tala wha solopito. Ona o le tele o mea ese. Ma mea fau na tutupu mai lona mai tapu. The Anivas, te o Miriama, pa maduia tuai i o tātou paanga umalava i Alaska, ma Canada. Si ufonga Samoa na ua ngā ngaifo Faiva o le tunu, ma lei a tau sa vea Al Harrington la vea ina uto e sfurma leono minute, ta lei tu laiono, pese mo oe le fionga ia ta veu Rex, ia ma le tamai tai o lan wola i Christchurch.
o se kamuta te toe. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Bongi sa mea uma. Bongi sa mea uma i le masi asi. Ai se ana le tu ai se tasi. Bongi sa mea uma. Bongi sa mea uma i le masi asi. Tala noa i manatu ua tamawhana. Lilo i le loto e ese lauanganga. I tae ua mau manatu atu. E le awhaina e tata pea lau whatu. E ono sa i fo i pese oni tangata. Whaamanga lo le tuina nau ua oi nei mata. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Bongi sa mea uma. Bongi sa mea uma i le masi asi. Ai se ana le tu ai se tasi. Bongi sa mea uma. Bongi sa mea uma i le masi asi. Ai se ana le tu ai se tasi. Bongi sa mea uma. Bongi sa mea uma i le masi asi. Langa sa vea, ia ma le pese le nā. Ia e whaadofo fi maali ai. Ia lo whaadi i dunga o le awala. Ia. Wafu i lewa poloka atoa, ia le tele o mea. Ia, ma mangala. Ia nga e whaadi ia iala, ia leo e mga oe tumba se si o Afrika. Hale lei ruma ma am. Ia on sai. Ia lava papale. Le teimi o le pisi o lunga o le awala. Wa tātou tau whia whai tau nuu uma i le whale. Ia e mu ia isi o la ua. Saonga le mō mo tau nuu atu. Ia, ma maua fo i le malo longa. Mai tiu te ma Faiva sa whenga iei fo i le nei aso. Ia, tā ua le nā. Ia pe o le sunga ia Fetty Harder. Ia wha pia fo ia le tō whine a Loma Linda. Ia ma le whanau. E da i Henderson, whatalo whatu, maloli ngā lue Fetty. Maruia lava le tausanga fau i ate oe ma le ainga. Lo fo i aso tātou te le whiloai. Ia e te tonu le mawhau fau. Ia lo o whamri atu le tua, ia ma saunga le mō fo i lau tau ke ni simasi ma le tausanga fau. Whatalo whatu fo i le uso ia Mr. Prize. Mai i le tātou anga ia pia. Ia, ma le ainga, whamri atu fo le tausanga fau, ia tau tau. Whatalo fo i lunga le tātou, whai mai ia tangata umare i lunga le tātou api o whoringa. Savea, it's too late now to patch things up within the political party
or the family of Fatutua le tua Samoa o tas. Aua ne I vai lo Fatutua. Io le fa malo si au I atu e. Aua ne I vai lo Fatutua. E le ai se mea. E whainga tā I le tua. E whainga o fia mea umba pā whai. Tātou te nofa te talo mō tātou te tai. Ia, ma tātou wha moe I le tua. Ma lona ngangpa ia e musuia ai o tātou te tai. Ma ala whai le tai au, ma maleifua mai whapea au. O le mea lea, na musu mai ai le tua ia te au I le poa na po. Awa foi o ia sa ili ia I le tofa, o le mafua anga le nā. O le buanga ngana ma le upu e fatu ma fotu ai upu. O le sailinga tofa. E sa ili le moe. O le ale winga o le nāmea. Ao ina te telefono. Ia ona whapele o to ina wale tau. Lau o le whamoe le neia fiafi. Ua tātou le maua se tasi. Ona whapelea, o le a whamoe le toa. Ma fua le la au fo leo le toa na. Whaia I le tila o le waa o le tuputonga. O le a whamoe le toa. Tātou sa ili le toa whaam le moe. Te iau lia tai au. O le tangata lai moe. O lana moe, o le wha moe nga atoa. O lo te talo lea I le nganga pa I o le atua, whatasi ai ma nganga o I latou o whai I langi le tō wha. Sa ta ia le ainga lea. Le ainga to a tele, wha vesi tangata. Aisea. O atu a tangata I le tangata le leisa soifua ma popo le ainga mo siosi le ainga ma tausi le file mo le ainga. Ai tu tupu a e is tangata wha tupu wha le velafi. Le ala o fiua ye. E sua se vai fo mea ia. Ao nai to I ina alai to toi pe to tolu pe to whao le ainga potspot. Nefe mai a on sai. Tātou sa ili le tō whai le moe. Sa ili fo I le moe ma le tō wha. O le nā. O le teimi e te moe ai. I le po. E wha vanga ai e le tua lo loto ma lo mafau whau. E a fio ma I ai le nganga pa ia. Ma musu watu I a te o e a o lai te moe. Ma e tō wha le le. Ai o mai fo ia nganga. O tō a inga ua whai I langi le wholonga. E o mai fo I e musu I a te oe. Ona e ala ai le tai au. E ese lau whalonga. E iei tangata na la tō musu I a te oe. Ma fangu I a te oe. Ma tu watu I lo loto ma lo mafau le tonu ma upu nei o le aso e so ai. E toi poto ai le tātou anga. Ma fili tā nganga loa I se mata upu. E tasi e le tō whama le whautanga. Tā hua le nā. O le whatua tua. I le sailinga tō wha le tuku. O le fiafiana nei I le taole I tū la e ono. Sa tu ue. Whai I le mātalinoanga whapitoa lava ma le fionga I le tamaitai. Whai pule. Ma uia fo I lea sa umia le tofi. O le minstau tinam tamaitai. Whapea fo I anga whasotai. O ia fo I sa avea ma minstau tupe. Aina ua toi fitu nai ia no fo le pare mene ma le kapeneta. Lea na se e mai e loa. Ia, lea lau ua wha malolo nei. O nei ala fiafi. Lea ua toe. Wala au mai ia le tamaitai whaipule ia Mulipola Adorosa.
Moli o ale. Fa malulu atu. Le atu sa vea. O lea lavolo o whaia mātou whontanga. Ma o lea la nā. Fa malulu atu wai. O le ale mous tāwa noa nei. Am salo o tai au. Po ole aso to nai I le tano ava. Say eta umaya olo ingoa. Ete salia ea. Be afai ea uma na mea. Be etelo atene e boni lawa lofa. Alo le ngā ruru e whatal whātu I tala mai atunu e mamau ma le Pasifika le Radio Samoa mo le nei fo yaso. Mo moatu se tala mai se sa e tūtutonu, wa maari le nei Israelu ma le Hamas I se malienga le atau fiai mo le teminei fe tauinga I Gaza, ma o atuai le whaasa o le tuina o tangata na ave whapangota I le teimi o taua ia ai le ngata I le au vesinga I le wha ai tu o le larorangi. Ua whaelua mai foi o pangota po I lātou na ave whapangota I Israelu o tangata Palestina o le a whaasa o lotoina mai ai foi le taimi. O le whatau nuina o le marienga o le a amata I le asasa o le vaso mua pe o na sau noi le pānemia o Katai le CNN. Ua fua le a whasa o loto ai le Hamas le tolu o tangata o tau fia whapangota o le vanga mua le o le marienga. E whaitau se lau pangota Palestina ua fua le a whaasa o loto ai le teimi fo I lava lea mai le whare pui Israelu. A ua whaelua foi le ripo te tau peona I o ina mai lea tūranga e le kāpeneta Israelu. O le presidente o Amerika Joe Biden na ia whaeloa o talanoanga le a whaawau pea tusa pe tau fia ia whetawinga. O le vaenga lua o le marienga o whetuna inga ia mo le whaamuta loa le taua I le vau I tu e lua. Ma wataria le leie he le UNICEF lea marienga
whaelua o le a whaamawe loa na ia ngā yoinga e meise lawa i whesoasoani mō no whanga ua matua whaalea ngaina i le taua. Pai mai ala tau, wa lewa na te tau na whaia nei whaatatau, mō a inga matamaiti i Gaza, wa sidia ma le tausanga o whea ngai mawhatianga e meise i la tau o loo awe whaapangu tā. Tā ua le UNICEF, o le taua i Gaza, na upito sidio na awhiai tamaiti, ai titi mai pe se furu wha afe nima se lau, ua maari riu, ma le isi au whainga pe se furu fitu afe, ua mōtu sia le mafutanga ma mātua. Wa wala au fo ila le fa la tonga ia utangia ia inga o le marienga ma whaatanga loa la tau e whaatino la tau o unanga i le tonga fiti o tamaiti wa a fia i le fia a ai wha pere whaia o tui pui pui e pui pui ai mai wha mai e pei o le polio, misela ma le cholera. Mai i Afrika i saute wa upuia ma whaaseata ngata i le whainga māloa Afrika i saute ona o la lātou tari atu i le elina whaasolutu la pono o ele, le illegal mining, le ua motu si ai ma le sapalai o tau mafa ma vainu, sa fuafua mō miners o loo i lalo le palapala o le underground, e meise i le mai a ave seina mai o tino mari riwa fitu se furuwalu, mai le anu fuanga le Selfontaine mine i le vai sonei. Ngā ruru e pere au la vea i mo le sa i dio nisi o mawhai ona whaasau ina mai, i le mai a fwoi ona tu wane o se polo a inga le wha msinonga e wha atino ai le la vea ina o ia tangata. O se so o upo leo leo o wha ilo mai, ai titi pe se la wono sepulu wono tangata o la vea ina mai i le no fuanga leo le mine, ai sidia mara se lau e talatonuina ua maari riu, ona o le leai o se tau mafa po o se vai a o iai le no fuanga. Se whaamtalanga mai le union tangata whai ngā ruenga i le mine, ua whaero ai o le toa telo i lātou e le o ieni whaamaunga o whaamawina, ma isi sa matua i nau nau i le fia maua ni ngā ruenga. E o mai Mozambique, ma isi atunu o Afrika, ma ua tuu lava e mariri wai lea no fuanga, wa atangi ai le le o le whaafueina le whainga mālo Afrika i saute o le nei mata upu. E toa tele ua wala au nei ma whasiringia le mafuanga o le nei whaalawelawe, ua tupu ma le whaale e tonu ua tūra i mai, ua tatau o na whaia loa iai se suesuenga. Mai Swetena po Sweden, wa iei le fuafuanga lea atunu, e ave ese sitiseni mai tangata e waaia o lo ave o ni wha matau i le stete. Whai mai le BBC, wa waaia le si tio ngā yoi ngā kengi, ma soni ngā tūla fono whana i le atunu, ma ua mariri ai ma vaenga wha upwhaia le atunu, o tangata e ta ilua sitiseni, ai au fia i le whai o ni soni ngā tūla fono e o ia ai le saunga le mua le atunu, o le a ave se loa ala tau sitiseni. Sauno le Minister o Whaamsinonga o Swetena, Gunnar Stroma, o loo whenga i nei le atunu umani tangata e onga tūlanga tau sauwanga la tau te whaia. Whaasanga i le atunu, e mei se po isoni ngā tūla fono e fuafua ina le lei po organised crimes. I lalo le whaavai o Sweden i le teminei, o le AVC o se sitiseni o se tangata e le o whaatangaina, a o le tausanga fōla leo le awhai ai se palota i le palemene, mō lea swinga i le tūla fono. Mai fiti i le Pasifika, o le sui pule o le waa aita ua fiti wa ia wha ailoa, e le o se tūlanga fōu po o se mea fōu le whaato ai ai o se wha i le Pasifika, e wha mawina i le lua ma le awha maasina talua na amtaria le waa aita ua wha i lea wha aitua le lalangi. O le urua ia wha o Pita, wha mawina i le vanga mua po le Category 1, o lona malosi na iai, sa ngai ini wei le vai astaruai, a o le vai tau o wha na amata ia Novema, ai whaato a whaamuta ia Aparila. O Januari e masani o nau pito tele ai a wha, pe o na maita wina i tausanga te tasi. A wata ualai a Met Sink, o lo tutoe le toru ma le awha masina o le cyclone season, ma o lo whai lava ma mata i tūwinga o le tau. O fiti lava i o lo whea ngai mati munga ma mawhai le teminei, ai le tau mate o lo whapea fo i le tele o atunu o le Pasifika. O whautuanga mo tangata uma i a whai masiaki le talo le tau, ma sa auni pui puinga mai whaalawe whaale natura tutupu whaafosei. Tala muri mai Samoa, o le au kirikiti a Samoa le tūpauta mai ta i eilano le spuruiva tausanga le mātutua, o whaeroa la lātou kāpeteni o Avetia Whetū, i se whaatala noanga le Radio New Zealand, ua fia lava i le awanoa ua maua lana au, mō le lua i taimi e awa iai, i le taamarisanga le ICC Under 19 2020 World Cup, le whai ei Malaysia.
O lana au malo mai le taamusanga East Asia i le tausanga talua i maanga vaai e tausini o i le ipulalangi. O au e se fulu ono wanga vaa le avai vai vai ngo le tunu umo ta alonga i pulu po o pool games le amata le aso se fulu valu le masina nei. O le awa Samoa lo i le pulu C, po le group C, whaatasiai ma New Zealand, Nigeria ma Afrika i saute. O le ulua i ta'alonga Samoa e whetau iai ma le au mai i Nigeria i Sarawak a e ta'a alo ma Afrika i saute le aso 20 ia ma New Zealand i le aso 22 o le masina nei lava. Pa inga na tala mai atu no mamama le Pasifika mo le nei fo i aso. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Fianga sui filoi o le fiafi le banavo ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le tunu. Ia, ma le au fai pese le nā mai vai maunga Friends Forever. O na o mai lea o la utala noa e le mata upu lea. O le fisota i atu i Samoa. I le teimi o le ngase o malo ma upu fai o le tātou tunu. Ai mai se lava i tonu o le tātou a inga whatutua i le atua Samoa o tasi. Ua whawhinga tālawa o na maua se tala fo lea mai i lea whaipule ma lea whaipule o lea whai minstam ma lea minstam. O na o le tali tolunga. O lo iai pēr le whae te tenga ngatā. Ini talandoanga e avatu i lunga le ea. A o lo o iai pēr whiutanga inga o lo o whaatino le teimi nei ma whontanga. A le i tū a le pālemia. Wa pēnā fo i le sunga i le lauli a le maali toa. Manisi o totoi o i le lātou i tū. O lea o lo o talitonuina lava o lo o iai le whainu mera e luas fulu ma le lua. O le wawai atu i le asua de nafi ma moli mawina i fo i le nganga whaaftai ma le nganga fifia. I le tusa i lea ma ngase o malo i tutonu le tātou ainga whaatuatua i le tua Samoa o tasi. Ai nalo ia pēr lava to finga whaamin stam na whaia e le fionga i le sao whapito po le tamaitai pāremia. Lea na whaatino ai le whaatautonga o minsta e to a wha i le aso na nafi. I le mauta o ni niwa mapuni a lava au le mauta o le au mamalu o le malo i vailele. O la taula nei, minsta fou, o le kapeneta ua tofia ma filifilia. Na filifilia iai le tofa ia mau si osi pu mai. O ia lea ua tau aveina le tofinga minsta mai le va o fonti.
o le Minister of Sotainga, Teknolosi, ma whaamtalanga. Minister of Technology and Telecommunication. O le tofinga lea, sa umia e le sunga ia toe lupe. O ne semo pomulinuku mai whale alilitasi. Ia teau, whaftai le tua. Ioe. Ua se e le tofinga Minister le nei fo i tamari. O se uoma mai, o se uso moni, mai au te whiwhia, ma oro whawhiwhia ina ua tōwhia o se Minister. Ia, ma ua tau oi lau o le wha moe i lana tau mawhainga malana ia fo i sāwalinga. E pei o na iai i o i le HRPP, ma sāwa wali e se mai iai ma ale ma leo tānasi. Ma toi fo i atu i la tō whainga pānota laiti. Ma toi tū lai mai ai. Congratulations, mau. Si osi pue mai, the pizza man and the cover rental man. Whapena fo i le tua fine man whaltua i awao nila. Sanga iane ai o le tai. Anga le lei ma tau tai. Whaasino ala. Ma poupo wai le tua wha awa le pāle mene ma le kāpeneta. Ma le tau tuaina o le tu malo. Lewa tau sanga. Ia, na ngata ai ona toe se tofi Minister. Ile i tu malo le waa o fonti vai atu le pa ia i ainga na lua. Ainga. E lua. Sa whendu i vau. Wapena fo i le ainga sa le malas. Malulu tu to whamil matua. Ia. Whamil ia le tua i le tofinga. Wa se e atu nei i ainga. Ole a fionga ia tafua titi baia whane o mabainga. O leo wa se atu nei. E le Minister o Pisinisi Leipa Maala Manuia. O le tofinga nea sa umia e le fionga i le Minister po le lifaipule sa iai. Leota laki la mustele mai palauli le whalewha. Ia, mana tua fo i le nei uso. Mātu o na taulangi o le Minister ma le tofi o le tu malo o ale pata i tu pailunga. O se woma mai, o se uso mai, a o kapeteni i le mātou au o vaiala, a o ta alo whatasi maia, i le au o le tātou nu. Sa ngai ane ai o le tai, maanga le lei, ma pou le toa whā, ia awa, le lumana i manuia ama upu whai o Samoa ma le pālemene. O le telenga ia langa ia. Ti ai tu au tu funga. O le i tu malo palauri. O le o se e ai le tofi Minister. O tina matamaitai. Maanga whasotai. Ewa ai a foi le ofisa. O le pulenuu masui o tamaitai. Au te whaafetai a foi le avanoa au. O se e ai le toi ina matua. Masani le lei. Ile nei foi tamali e le atunu. O le toi ina o upu. Sanga iane foi ai o le tai. Pou ai le toa whama le whautanga. Ia manuia le tūlai mai o le nei tamamatua le tofi. Whapea se manuia o le tumano. Ai mai se foi le pāle mene ma le mamalu o Samoa. Ni wawa eti malolo mai le tumalo o vaisingano. O lea o se e i le tofinga o le Minister o whaatoanga ma whainga Faiva. Lafu manu ma wao matua. Whapea fo i le ofisa o susuenga whaasaientisi po le Strauss alo tātou uturu. O le tofinga lea sa u
o uina, o whaapale ai ia le fionga i le li whaipule, sa minsta ai le matanga luenga lea, le sunga le lauli le mari atoa, le uotea polonta i vao Fossi Schmidt, o le i tu malo ngā ngai fo maunga numero tolu. A sisila la iai, ele ia ni mea o tuua, o lo o faa wau pea ngā luenga le malo, ma ngā luenga le fono. The change and shift of the momentum is still adhered to. Le wingo le nā upu, o a lava tūlanga o ngase o malo lo tūlai mai tonu o le whaafaletui, ale whainga malo le whaatutua le tuasa mo utas o lo o alo ia pea, to fingo lo whaatino ele fionga le tamaitai panmia. Upu ia e tau na manatua. O le vaenga muli lava o le whaatautonga, the oath of allegiance, i to finga whaaminsta. Na o oto ina mai ai, ina ua saudoa le fionga le whongaftelai. Sa vea, a e whaafonga fo i le i atoa, i upu na e sau i tua. O le atau whaai ui u lava, ia le whaatautonga ma le whaupunga o le tautonga. Whamai, la tu te le whaia, ni ala wha la tua. Ai whaia le wha maoni, ia whesosoa di mai le tua i atea. Beautiful. Hey. Ia, sa uwawa ai atua nafi talo whai le tumutumu a inga. O wō masani o nuu mawhianga o i tumalo o le imin stafou o le ase e nei i le talaluma. La ei mai le ie muatasi, lanu moana ma le tosi o le mua pai. E whoringa mai ai, e atangia pea, le nganga o nei whaipule ma nei minsta. I le ulua i tōninga, sa whaalawi loa ai le pati i whauwhai. O le whaatua i le atua Samoa watas. Tasi le nei matanga ruenga e fia ave i eise tala i le asoata iau, ia po le astona i fo. The corruption within the tenders board o whainga whaala tua i te tonu o le ofisa o tau whonga o ngā ruenga te tele ale malo i le tele o tausanga ua mawai. E abe i ai ia se whamtalanga i se teimi o le aso te ao whapefo i po le aso nai. Whatasi ai ba le liki mai i tua o le lipoti lea o le forensic audit. Lea na abe e le 5 sela wafe, to e avatu i ai balesi 5 sela wafe, o lono winga e tasi le miliona ta la. I le company lea na avatu i New Zealand. La tau te whaatino ina su enga ia. Au ili ma mai yole le. O se tasi lea o matanga ruenga. Sa whaatautui, ia matau ofo ai ma whaasalalaunga o ngā ruenga ale malo. Po ai e tui nā tui ai. Ai fia le tau ofonga o ni tupe sa maua mai ai. E company la tau te whaatino ina. Ngā ruenga sa whaatautui pe tenda foi e le matanga ruenga le lei. Na saunoa foi ia le fionga i le Fong the line. Ele suia le saufa inga i tutonu o le maota i le asunga fua asolua o le vasfou. Mana tua o le asfarei le ataiao o le fono lea. A le fionga i le pāremia.
le sui palemia, le te tai o le tua ngai, le sui te tai o le tua ngai, masalo po ni whailau tusi fo i benisi o le alatu taladoi nai, ia ma le ofiso le fono, ma le fionga le fonga tanai. Le ngā ruenga mua, ina ia mawhai o na whaatūlanga i le kālena mō whanutanga, ale pale mene ma ana fono usu, i le isi se furu ma le lua masina, o le lua awhi lua se furu ma le lima. E le ai ma se mata upu e tā ua i, o ai se tasi o le amo moli mai se whanonga, e whaatua i se lafu. Fa mai le fionga i le whongtale, u te le tali ina se mea whapena e le oa a fia i ngā ruenga la ufono. Ioi, au te le tali ina. Mai le o i fo i au mai i ai se mata upu whapea. A fai fo i fia tu la i se te ngata e wha leo se mata upu whapea. I to tonu o le mau te whono ma le pale mene i le aso e usu ai le whono, i le aso lua. Au te le whaatanga ino, au te tau fia. Te i ai se tai au, e toi ilo ai lea mata upu. A o le nganga moni o le whongtalai. Ia toi tasi le ainga, whaatua tua i le tua Samoa. Tasi e ui ina ua masaa le ipu vai. E whainga tā ona toi a puti mai, ma ao mai. Ao le tali tonunga le whongtalai, ma lo u tali tonunga. A lea ua watu le so. E ei le tae ao le tua, mai na o le nganga fo i le tua. E ulu fia i la tō o lo ta i le ainga whaatua tua i le tua Samoa. E mawhai ai o na toi pou ma wha leia me oma. O le saunoanga fo i le fionga le whongtalai nei e tā uai lo na anganga. A lo whaatu i ta ngata lau tele uma o le ainga whaatutua i le tua Samoa watasi i so se tafo le lalulangi sa lātou sāva vali ai. Maasiasi i ai. E sa o le i le fionga le whongtalai. I feel for the people. Manatu i tangata. Mawhatianga o tangata. Le whaatuotuanga o tangata. Le loto te tele o tangata la tu te tau ave le ingoa o le whaatuotua i le tua Samoa o tasi. Yo la tu loto a nganga ma mafu fau ai maise o la tu taanga na fai e tau wala atu i lo la tu ma au. Tau wala atu le la tu taliba lo ma le lau mata fia ma lo la tu foai ma le a ao ma fola. E lato wanga le lei, i le taunu watu te tai. Ma le pati, o le whātua tua i le tua Samoa o tasi. Sau no fo i le fionga le whongtalai. E tasi ala ngā luenga e whai. Nā le toe reshuffle, ma toe whātua langa no fo le palemene. I le tū, a le whātua tua i le tua Samoa o tasi. E tawalatu la i le se e mai i tala luma. O i la tau nei o whaipule whaau popo lea na tō fia ma wha tau tō ina i le aso nafi. Nelena. The political crisis within the FAST caucus. One way to bring FAST together again. Lauli and his supporters to render support back to Fiame to continue her journey as the Prime Minister of Samoa. Whai mai le mawhawhonga o lo i tū o le mea. E le mana o mia e whia me se whai du mera mai atu lepa.
ina ia fausia ai se malo so fantas. This is what was suggested. Do not allow Tulepa and HRPP to come back to support a coalition or negotiate any idea of entertaining the thought that he will come back as a coalition partner to form government. O se furu balwal na le ia lauli, ma le vaenga, o le fast lava le na. E toe manu maloa I lava matu I nā tu ai le langolango, I le tamaitai pārebia e wha wau le tofi pārebia. Ma toe wha le lei mo pou pou le a inga wha tua I le tua Samoa utas. A wātali tonu mai Samoa. E le toe fo I Samoa I se le lei. A le a fuli tua fo I tangata. Aisea. E le ala se a ngana la ino ese. A le o fo I bai toe fina watutu le epa. Fia me, a whai te mana o e wha o pēa lo tofi pāre mia. Ai te le maua le whai numera. O le nā wanofu la uri I o te te. Wa upu e whai le te malo. O le a mātou atu e watu le mātou langulango ma watu uma le mātou whai numera. Ina ia wha wau lo tofi pāre mia. Au mai ni tofi minista se wha I nei le HRPP ma unei. O le teitai o le tuangai. Mātou te lango atu ai. E so se mana onga I le pānota e sui se tu la fono, e teu se tu la fono, e toi tau whaofi se tu la fono. Io, e tasi le tati. Toi fo'i teitai ia e tolua. E toi wha le leilo tātua ainga. O le wha tua I le tua Samoa utas. Lono winga la, o le wha visenga ina, o le pre-sitting, o le whono tai au, na o le whongwhtalai, le pāremia, le sui pāremia, te tai o le tua ngai, le sui te tai, le whailau tusi o le whono, wha pia fo I le whongwhtalai. Mo ea la ia lea, le aso tona ima le aso sa, aso ngafua o le pre-sitting, Lana winga le na upo le pre-sitting, a o loloma le fono o le asolua. A le pale bene. O le fono lea o le pre-sitting, e tala noa ai I le fionga I le whongwhtalai. I mata upu mga aluenga o le fono le a whaalawi loa, e le whailau tusi. I le asolua I le tae au pe a mai on talalo ia. Ina ua mai ona momoli lapa malongo. Sa ufisiringia le fionga le whongwhtalai. Inisi o mata upu sa lo tea. Masoala upule I le fono lea ale komisi o whongwhtalai uma o le taupulenga. O malo le lalolangi ma la Peletania. Lea na whai atu I le atu motu Kensing. Whai mai le saunoanga le whongwhtalai. Te loa sa vea. O le mata upu lea o le a lo tea I lasu lea. O le whaonga ina o le social media. Ia na uto I loa le social media. Facebook, YouTube, Twitter, SpaceX, Instagram, o a uma platforms, o a uma fola, lea ua whaonga. Ele lalulangi matangata. O le whawhita uli watula mai nei. E o lava I whaipule o malo ese o le taupulenga. E o maafia I Samoa. O ata mamai whaipule masui se whono. E whaonga le social media. Lua, they are using and abusing the platforms of social media. Or ifoi, the use and abuse of social media has done great misinterpretation of the facts
mislead to suit their own agenda. Neia, o le whatautonga mai le fionga le whongftalai. O le whaonga ina leo social media, leo tātou bevesi ai nei. Ai tau solo mua ia li ma whaipule o le mau te whono ma le palemene. E le na o Samoa maisi atunu. E amata mea mai I lātou ile abuse, the use and abuse of social media. E le anga le social media. Sa ronga le nā whongftalai. Aina ua whao ngā se e sui whono o le mau te whono ma le palemene o Samoa. E mo mori ai le sa vali se. E mi milo ai winga o upu. Ma me whaia le malo. E tau whaavalea ai la ngona o tangata. Ma ua whaapena ona whaatino. Ina ia whaamalia ina ai. Le mea lava e mana o iei le tangata la tau ia. Po o le tu ina naunga o le tangata. To suit his own agenda. Nau whatu leo, la le me la whai. Mea la toi wha marusia. Iei ni tu la whono e teu, po ni tu la whono fou e tau whaofi. E pui ai le mamalu o le panemene. Ma whaamtalanga sa o na whai, ai le sao. O le whai wai ai le website le palemene. Ua ta tala lava as an open forum. Anyone can have access into them. Ua tala le upenga ta whailangi ale palemene o Samoa. E ma whai na tu inatu le saulatonga e asiasi uma I ai soos tangata e ma whai. O na fia malama I mea lo I ai tono. Au mai ilo ma le whaatitainga. E le tau fia sui whaipule. Lātou te whao ngā ina ia source platform o le social media. Ai ole a mata I tū, ini tū la whono. Lātou te whaalenga I nai le malo, whaalenga I nai le whaamsinonga, whaalenga I nai le pule whatonu. Ni company, ni tamali anga ori tangata. Mana I tele. O lona winga, o le ai tu la whono e li poi, ma pui ai, whai tete la ia, I upu e sona la fwe. Peo na ua watu, le whate ita inga, I le sunga le whaipule leo le ala limoni. Upu e sili o na whaasau sili ma wha mawa lunga. Na lau ai, le whaatau waa ma le vai tele o tātou tangata. Tangata Samoa. Le vālea, le mātitiva ma le leo ni o ranga ma o a ea nāmi. Toi ngā whateita inga nā. Use and abuse of the social media will no longer be tolerated by the Speaker of the Samoan Parliament. La eitu la fono. Lua, sa ufsiringia le whianga le whongftalai. E peon au tusi alo I atu iai I winga tāwaloa o winga pā a ma upua so na lafo e whaipule. E le ngata I tonu o le mauta whono o le mea tau o le parliamentary privilege. O le sao le tonga ma le whaamrianga le nai tu inatu ia te utou o sui whaipule uma ma sui whono uma o le mauta. Pāle mene o Samoa. Tau te tulei whita lai ma sao noa I tonu le mauta. Le leipe le anga o lo iai le whaatonu whalau o le parliamentary privilege. E whaia ia au tau tua inga ma mea nai tonu le mauta. A o mawhoi e te talo e ave ese ma wha maunga. Pe a whai ua onga tele ni tala. A o le wha mnianga le nā e pui ai o tau I tonu le mauta. E le o mai la le malosi.
o le parliamentary privilege le nā, ma le whaamianga le nā mo o tau sui whaipule umalawa. I whafo mai o le mauta. Awa o to tonu o tula fono o a mionga tāua loa a whaipule. O lo manino ai mea nei e lua na sao noa i le whionga le whongwhtalai. I le pō na pō, i le mātala noanga ma le whasoa. Mea mua, o lo pui ai foi, o le ai a tau o le sao noanga tu sao. Lua, lo pui ai ia ali ima, tomai tai whaipule tono le mauta. Ia whaaloalo, lesi whaipule. Ia whaaloalo foi, le whaipule i uso a tangata ma tangata lautele. Ai le o iai se wha mamafa i e tusa ma la fonga pa a ma le mātanga ma le whaaloalo ma le mi ngao i whafo mai o le mauta i tangata lautele. Na mafua lau tala lea. Ono lau tusi atu le fionga i le whongwhtalai. E whai masui o tangata lau tele o le atunu uma le au whaasara lau fwoi. I upuna la lafo e le ala limon. I le fionga i le tole e fōa vui basi na mua. Seina fulava. A o maua oe. E whaau i lunga o vai. Ai to tolo ulu. I se pū ele. Tō whaafonga i tala. Ana whai tala la. Oisa no whanga whai tele. Peo no whai atu leo o mai malosi o parliamentary privilege to protect you out on the public domain. No whanga whai tele tumutumu o itangata. Wa levan maua le unga oe. Ma so se whai pule lava. Ele mi ngao le mafofau ma la rafu ni tala pa a whapenei i whafo atu o le palemene i le mea tumutumu o itangata i le ingi whai ai. Whato a wawa ai lola i le iai. I le mea le papatu o mata. Ma se mea o iai. Ia le whai pule. Ona ule ai se tu la fono e pui ai o i whafo atu. Wa tu o tiu tala loa. Lau tofi whai pule. E te a mio pa a ai le mabadu o le atunu. Ma la lafo mea whapea. Sa noa ma le manino le lei. Le fionga le whongwhtalai. Le record le mea lea. Mai sa o lele lau sunga le atau. Whaafetai na ua e tusi mai. Le angana o le tula fono e pui ai, le se whaipule, ma le se whaipule i te tono le mauta, fono ma le palemene. Ai le ise mea, e le o mamafa, e le o iai se vaenga e mtua wha mamafai. Le tatau o na wha aloalo, le whaipule. Pe asau i fafo, e ta alo i fafo atu o le maia, e wha tangai la tau. Ioi. Mai au te wholwholatu le ataua. Upu ane i le fionga i whongaftalai. Leo au tango e tuu i ei tonu. Tu la whono i au le fia whatalanoa nei. Ina ia manino ai ma malmalama. E le tuu whawina whaipule o le maota. E o mai whafo o na uo maoso le ulu. Ia le tofinga wa tu ina atu iai. O le palemene, o le sui whaipule ma le tofi o le tumalo. O le palemene no maila, i le a mio pua mai whapena. Ma mio pa a i tangata, ma la lautala. La lautala mata ngā i tangata. Le na. Tā ua tele le tala noanga. Ma lea manoa, sa sapa i tali ai, le wala ulia le fionga le whongwhtelai. What a wonderful man. O se to ina manuia ina le tua.
mai atu ona taulangi, ma le fonga le fono. Tele ana taleni. Manino le lei ma malama lana tofa. Le ai asa fasili au te le i whaia le i tali manino i ai le fionga. I le whongftalai. Rest assured le ataua. La i le kopi e mai i ate oina silsila le i ai. O tu i tutonu. Lau mata upu lea. E amana ia tele. Ona lo popole nei te u ye se fai pule. E ta mo e mai se mea au le sona i. Tu lau fa fonga le tunu. E vela fa koi ku. Yo. Fa lo alo i tono le mau te fono le pa mene pule au tau tala e. Kau ai solo i tono ina. O am fan ona ave ese mai male hansat pe fa tula e se se la fo. Fa mo molo fionga le mau. Le fonga le mau. O le fetaui upu i o la fo mai. Ona ave ese le male hansat. Fa mo monga le fono. Ai saula i fafo mai o le fono. Fafo mai o le skepu ma le faitu toa. Nana e lenda ina. Ai faise tala leanga pe te palau vale. Sisi pe. Iena e tel tonu le iena. Te leo fai atu o fai pule uma. Au fai pule la iti ia. Tu lau lava le whaafonga mai e le tunu. E peo ni mawhau ni tamaiti a lātou talama upu e whai. Malalafu. Al nawa watu lapta inga. Nā fo ua uma na whaafonga iai le fionga i le whongftalai. Ma ua ia tali whaaloalo mai. Lea whaini swing ai pui al le ei au tau ma pui fo i matangata lau tele. O lo whai iai le tau le mawhau. Ia, nena. Le wato e 10 minute o na tāle o le i tū lai fitu. Manatu le a seu i whanua i ale whaatautainga o le nei aso. A le nganga whaafitai atu i le whaafonga tāpua i le tunu. Le nganga whaafitai fo i ma whaamrianga mō maonga le lei mō whaalofu fo i lu tātou. Ali i whafonga whitalai o le pāle mene ma le mauta. Le fono usu o Samoa. Maua pēla na tō whae le sunga le pāli tele. Li o te eu ma se pāu. Malona au vāo. Ma le tō whae whaafoe ai. Le maota whainga tāo Samoa. Mai ila uvawa ai atu i le a fionga le whongftalai. O se to ina e malie. E malie ana tala. Ma o te lofo i. E wavala mai lava. Mātangia i ana saunoanga. Ma na tala malie fo i e la lafo i leisi teimi. Ma lea teimi tōna le maota whono. O suanga le vatele. O suanga whaata mari. Ia mawai le ata ma whapena fo i ma whaanofi malie ai. Le fono usu o Samoa. Ia lo fangia la vai le tua. Lana whaatautainga. Ma le whaafoina o le mauta. O le atunu o lo vetei ei upu o wale manuia o Samoa. Lo fangia fo i o tātou teitai. Ia lai tu o le mauta i le tu o ngai. Ma sui whaipule uma o le mauta. Le eitu le fionga le tumaitai pāremia. Le sunga le lauli o le maari atoa o Minsta. Ia whapea fo i Minsta lango. Le office o le fono. Aia, se mai mua ma le tāpua inga le fionga i le whaamasinsili ma le vasenga o le whaamasinonga. Whapea fo i le i tūtino o le whaamasinonga whanua ma swafa. Le Palestine ma le sui Palestine. Ia, whapea fo i le mai mua mai.
Ma le tapo inga ilana fionga ile mamalu o le malo. Malana masiofo. Fa perfo ile a fio o le fono suito fia. Ana fionga ile tui atua. Lana tsunga ile mari toa. Ma le fionga ile pampa ile la ulu mapsone. Ya, Samoa poto. I tawhai fio le larulangi. Mai ona maunga te tele se io o I maunga iti. Io nao se io o io neiu. Le au whainga aluenga totofi le atua I whata whaita o luanga I fia. Ia whapea foi. Samoa lo a lala ma papa au I whafu. Le lātou tāpua inga ma le ai tau ma lele o lo whatino pea o le saoa le nao I matau. A wā le tamau a inga o le tunu. Malana whaapitu ngā tupe whaapitoa o le reserve account. Ia, on via Samoa I lau whaafunga mai. I le ne yaso, whaatawhiti o ngā ruenga o le so, tā walunga mo le tō tele o utou I le aso atai ao. Ia, whapea foi le tātou tāpenatu mo le alofisao Samoa mo le tānoa awa I le aso tonai. Whapea lea, o le a tātou tau mamai. Se tasi o pese ale I a tau sa vea. Whamanuia atuai I a te oe. I le nei awa uli o le astofi. Well, folks, friends and families and fans of Radio Samoa and the program Gagaifo Faiva. Thank you. On the Facebook page and also on our YouTube channel and other platforms. Thank you for spending time with me. Your kind remarks and your kind comments. I wish you a pleasant evening and a well-deserved rest. So look after yourselves. Ole sunga ya teito taloto talendi. Leri ya wao ole a whafoina. Loutou sasi pa ia le itulai se fulu I le poana. Nea mula timi nei, le antau sa vea le ulua iali iso alo, se yuli mulitalo, Al Harrington tu manuvao la vea. Ia manuia tele le tata wa tano, whenua I tau. Te mana tuaina le tama saninga na osi ata matala e pei lava ele ngata ai fa atauva lo manatu ile ala o fa atofa mai Galu ole vasa Pe ana fai o sa umiti Tale toi fiala Ilota musu e ala Ai una o ita